Kada no ri koguo ni urona ni mundu murwaru wa mbere nyambire ndemuria atiri na we tondu ndona mundu uri ara behave ri matutingitwarana miaka muria wina miaka igana Dino ndo niakiambiri kuga ni arakinyenda wina miaka igana njerie na 20 27 no what do you mean 27 years na ari na mutumia mundu na 27 no akona mutumia na ciana na muria yaku ni kumega nie kwasa ndi mukuru biu ni ati wongerere nie kwasa no wongereire hau uri wongera 10 na kindu kanjira I don't care ni sawa tu age is just a number but a number na ukandiro ni gwikia mistari rimwe kaigua ni urakena no karirikana ni murwaru ugasi ni maumirira ma depression ugatororate for some time re akiari akiiturure no ni na haria thutha ni haranja mundu uyu so are you searching or not no baba rothi reke andu mamenye atiriri tukage tutange ningio mundu orio kuigaca are you not such ate odorio ngaugaca tondu riri jeshi na guku ndakwa ndi na atumia na atumia matire na thuri ni no riri tuhuthirie wira you searching or not tutio tukinogia I don't know agioka tikirega kuga I'm searching period I'm not searching ni kuga ni gwetha ndiretha no you see searching ri thiini wa wendo kihuthikaga gwethwo na gwetha so no ni witikiriti gwethwo tijurie na gikuyu wasa gikuyu ri kia gikonda kiugo kiuru ni witikirite kuho kungikorwo he mundu wi haha urakuwa no ende gukuha tondu nduri muhiku ndukwiyuraga life has to go on muturire waku no nginya uthie na mbere tondu he angi matuika so desperate wakwania ahika uhiki wa thoni hati break maita ta 10 to ne atwikire desperate don't be desperate eterera ngai ihinda ona ria kinya ithu turekete interview ya a reverend nani my friend ahikire na miaka igana 50 so it is Reverend Phyllis Reverend Phyllis she's my friend it's don't be desperate eterera ngai na ngai oka ihinda riria yo hutia 50 tari we ucoke we tigana hau tondu iyo ni future ni ya ngai